say urano and someone kasa ne shene num they walk and say we can share anya nyamenyom na so some no wum no kuti anyum na so ebi ho na seka ebi ho no wuku bu ha no woyere ene meja o mini wajai mimpe obiem o say waja me ho na so kwa ko na ntwe papa e wosirim na eja de one na ho a wo kire no o de fa wadu ane papa ko me manu milo me ko menim but asi eno eye kofi kenyata ene se de wa wonim no ya be de ensem wakese ne ba be kan e wo Yenbo Nkommo so bi din ye fra me reverend mama e bo situ ensem wakese akese a eto de bia na asofo mo ho to de bia na wo hyeda ante se preach wa so dem wonte se obi e hyeda e kan wo baabi na mum ye transise ya ni atwe sa asam no e dia baba tupo no so ne etwitwa na sere ne abasa e be wie ne wanya wo de na me so menya metie se de me di kan ene me nua be ma too e di kan mo boss no eno ene ye hwese se bia na opese wo ye adwuma e bia opese wo ko ani me bi wo bibi pasi wani mu a unya se de obroni be can you want to pursue a career and that particular career na o ye betiki obi kan say e be fa wo time kakra emema de ya na yenta intini bebre se na yire se okwa akoye dwuma bi na yire se wajai na yire se wompene inti ya ni unyai ana bibisa yenta inti se yebete se bia wo be ma bi se wo tu kwan na yire se wonsan agi se bia na bibi wo ha ye very dangerous ana bibisa eno kura no eye futu na suggestion na nipa no be ma ba discretion ni nyina de ejina wo ba na ejina bema na wo ye na ade no wano apese kwa wo be kwa ne pepepe ne so sasem kro ya no ekoye mma na ekoye se oba e bia ne busuafo de na ko school e ma mi bia bɔ ne ho ka obi wo kra ye di ne bakrope abusua no nyina wo na ni da no so obi anim say sister e ko school yi owi a wo be ye adwuma bi ma ye nyina ye timi kra wa amfasika kra ma obeye nhweso de e de ama na busua nanso obeware be wie no na e bia be ma bi se me de se adwuma we na abeye de anya de ame no betena ye ni musicians a omaka dem omukonum so omomprem omko perform omomprem omko ye di sa adwuma na chi ye wo actors and actresses are almost like a cadem sa e wo bi wo no ma na adwuma no bukura o civil engineer adwuma kase pa na no ye ni ku se ma me menya me mu menya adwuma na wo tire fie na hwe nkwala no eni ade wo bankers ye wo eni enwuma na e ka te across atitiri it say ye no ma ye nya me dwuma e kura de de bompai e beduru kura na ye nsem bibiri oba akoko ni oba afi na akogina akọ preach akọkire mema ene na de en nyoma bi sa no e bi kura say oba ye sofo a oye dwamanfo oko cancel obi oni obi ko kase be wie che no akope no be ma bi se ne yire se obekwa akoto ade e wo kroma be bi okwa akoye adwuma no nkrofo be ba be pe no nti oba ntena fi eye nsem bebre me sure se watibi nipa bebre yatibi ene ye hwe ho asem aka se sa wo pese wo koye adwuma wo pese wo ko school wo pese adwumadie bi si wani so wo pese wo ye eye be ma ne be kire se ye ana se menye bema ne be determine se dwuma we ebe ese fataw na wo ye ebe boa ho ana se menye ene sansem no nyina me no ye be dwendwen ho nyame adom esa se eye emansem titiriw no ene yenya asofo mienu a mo ye ma wo mo ye ene asofo ma me fo mo pe life pa enye obia se sof mama Jean Anderson and we ni trimi ahun se ene sof mama die ni ku ka so on ka de man ke se ko wabodam kura because trimi ni life for our body in your man onya sam ketwa sof mama Jean Anderson sof mama na what to say what to say ya mi adom me ho ye pa enwumre wakeka wansi ani pa o Dabi me bacho wani wabesin wetwa bukura ene so de munyina monta de asema sheda bokra ka onya sam ketu asa mo clerical ma body nya sam ketu asa na sofo mami zu koko so fa me na want to say Adom bibi aboko de last week na wo yare last 2 weeks na wo yare so futua wo sa wo so still na yare nko Adom ne pai it be kwa na me say jamahanyem
Oh, Debbie. Sir. Yamiti said, Hey, Yamiti, I just say, Yamin, and man, say, say, Yamin, who said, baby, a dream or no, where you name me. Sir. All right. You, Bibi Abocod. Adom. And then Yamias is so a neja. Yet you are free, Maba, or better. Made for me, I'm more to make a family, Reverend Mammy Boa is you do. My boy for a year, Mammy, see Papa be. A jack white is a headmistress, or she children which intimate Fidian, no far, no, yours, Mammy, you say, Kusi, a Koyi and Casancasa, and son a zoo. So be who so our Facebooker, na a year zoo or no now boy. My new menina, it's Mikika is seeing. Miss Amma Makwabe beam. And I'm a maybe chassis and feast of Mammy Jean. So, Mammy, you just say. We dear Miss Busao. Awari muana ensem bebre ba to da bi kwa na nya ware bu akwa mpratwe mu baba bi wo ha otimi ja wo baba bi si ho no just because onim say o say oba na adwuma a woye no me mani nye ho ubehu actresses bebre ubehu musicians bi onware ubusa no se ma menye bibia o baba e ba no mo say adwuma na meye no eteki me edimi tu kwan edimi yesi enti omo de omo ntimi saa nioma no enti se omo ne me betena de gise me jahe ansa na metimi nioma bobra enye hope yehu yenim other enwuma obi okra beba ne hu no ye obi a o bank obi hu no ne bi o accountant bo no ye dwuma bi as time goes on now betia na yesi bi a beba na se onye adwuma na we jabe ebi okra o beba oba na yesi onya ya ebe ye nsem bebre ebi so okra o mutimi daada ma no because o defe o mo o jai na tena fie 1 year pe after 1 year no mema osika now they are kokwan so memo osika now me hye udwa me ya me bie shop amawo ensem bebre wo be ebe komu no oba ne beje adwuma esan se adwuma panye ize no oba ne beje adwuma beba betena fie no na afia ye ensem bebre oba wo be wie opese okoye adwuma be ma ne se me ma onko ebi nso pese omko school ni ku se me ma onko school wo be ko school dia ade wako school oba ade wako nya wo first degree ye wo ko ye masters sen ase de ono pese wo ye no eno ane ho na sese ehende ho na me busa wo ye wa
na ebia o sanso wo ska na so ye dwuma kese bia e de na wo ho o yiri se wo how ben pa na wo ho o yiri se wo pese sua de no kɔ nanim na wotimi bo degree ana se bi ko ye na masters o ba bi wo kra so ye law o ko fa form pani ku se ka kum me ntra na be san be ye law wani dindin be san ye law dia ene me mpene na mpeda ye o madwen se e ma no hu ye je say omo kan ya hye na ya hye ho na ewu na obi ehu say e omo ana say dey so for me afedi me busa question na mam enti afedi twaso that's it mama enti me come ni mo ebi ni say fear of competition e mema no dodo na esro akansi most especially say akansi no be ye between ono ene na yire efri say ya teteye ye mema no ama omo ahunu say ye ka say mema ye tira na che say ono na wodi so ewo BBM se wo be ma na yire kwan ama na yire aye de osusu so opese wo ye ama na yire ni so adi hunu akasa ama na yire da ye so abamu se na yire no etumi ekoso na succeed wo mu a na one no abegina pempen so se one na ya ye pe ebia akatuam sika wode bafie no ebi kwa na oba ne de abeye kese asene ne de ebia baby oba ne bekwa akoduru no na wono wantumi ankwa ankoduru ho enam so na ate ne mema ye na wosusu se woye ewo abusua ene fie se etire no enu nti saade a mama makwan kra mama ma no chance bia ma ne ntumi ene me emeye pe na watumi ene me apre me pen me dibia ho on say ya na ya cancer ema soso there is the tendency say ema kodrum pempenso bi wa brabo mu a etumi de me to sabi wa ha je kakra ene ahomaso kakra ene ahantan kakra I have arrived kakra meso so me kai be mu kakra enti fa baby no eno so ana scare me man no say e ma wo sa how you enti me yiri enka ware emu yede na so say aso koduru ha na say sa su we eseti ina how do I cope with it ene me pe problem bia wo ma ware mu enti want na efie enti eno no na ye friend saying I mean cause of my mission ho se be ma suro se ne yire ekosoro a obeba so ne yire hu ye fedodo a nkofo be pa no ne yire epeja a obenya sika sorry be ma suro se ne yire peja a nkofo be pa no be ma suro se ne yire epeja a one nkofo bi omu no anasa obeye eyi kra dwe ne ahantan bi ne yere ho ye fa wa hwe obi foforo bepe no enti ene o ma no kra nuru sa level no so for me jana na musa se na jese no na emema no na den na hawo so for me boa me da say ye hwe ko bible mu e ma yeti asese oba eye bema enwanyam enti sa pride na wonhu wo oba ni mu me I believe so you can nurture it to be something better for you but when you bring odinipa no eba odini bad down say so obeye dwanti mempene ema wo nkosko na say mempene ema wo mfa wontuma pa emfra na chi say wo bema no I don't know you think say bia oba no override wo leadership as a man or as a husband in the home but me dear me feel say I was see ma oba kwan na otumi eye nia ne talent anyame de man or the buy we as no wotumi natural talent no oya ehye wo be man ankasa enuonyam ye o mema ne bebre wo a wo feel say oh so me yiri peja na say me yiri ekọ na enima na say bia o bebu manim tia ana say me ka wontie ana say odi manim be from bebre su wo a wo hu bebre wo a enkrofo so ne tutugu emema na so say ema wo yiri nkọ ema ne nkọ wo kwa betenetena wo so
obeye usudwai obeye say the pene mane nko na ya pene ma be ma na aka ne yiri ahye na oba ni tifie na onwinwi na nka no so kona nka de bi ba ni nyina ebomu awie peye se ne yeka se oba ni eye be ma soboafo no awo ka se Proverbs 31 ye ka ne bebre ewo ho oba ni ti se ni kumpia hu no ne mba efre ni say che say ono ankasa ni fie ode ne nsa eno kire se oba wo ho kwan se otumi eye adwuma ye nka ne enhye wo enye se no kire e kire se oba ye adwuma enye se oba wo ho kwan e kire se oba pa ene honum no wanka se oba keke o se oyere pa meaning se oyere pa biara no oye adwuma ana de ba ko kan ye me de ne so honum wanfa asase tokra ne ade no kra wanfa nche me mansa wo yes wo se oba no ohu asase se da kire na woto for the hiada wasi ne kane enuma na jo sore ntem ebra obi ada no no wasore na wo ye adwuma wasi wo pamade na wo de bi akọ echirechi akoton na wanye ska de aba eti spelling it out clean say wo ba bia ye adwuma ye ni hwe kra we have that Proverbs 31 no say oba pa eye adwuma so ehonu mo na me busa no mo shenda ansam is it the man's place Mommy, to tell whether the woman should work or not? No. Because a man be brains, so honestly, they themselves are confused. Omo fele say, "Eja yesimi ku de mi ku beke bia menye." Etimi ku sa mama me nye juma mami. Aye se bebre. Wo kura etimi ye ntokwa. Ewo oba no, ebema no, ene ne nse onum kura ntem. Because be asil be ma person ne ba ne ye juma. Ode ne be ya ko school pesa ne ba no wotimi bu afie aso ne ne be ma waware ne se ono na waware ne se ame na me ne wo me se me mpre ma wonya adwuma etimi imi busa esansa ha ene ye nyina so ye sua de kakra ne nyame asan so ne nim de aboa yen kakra ne de etiefo ye sere mo fanche yen ka se ye nim ni nyina mentra ba bi nka se ye omo se ye nim yen kan kire se ye wadwe nyina na so ye tase free ba bi nsam aye kan nyina so ye the Bible mun nsam so de tato de maw enti se wa so wa ye confused na aboa wona timi ye free confusion mu woni mu hwe kura Proverbs 31 kire ne clear se oba eye adwuma oyire papa obetima ye oyire pa eje se juma. That is what the Bible spells out. And sana was answer na some so say was in sa enye juma and sa ne say didi ankasa be mansa ankasa obansa ko be spelling out clear it meaning say oba ye juma be man so eye juma it yenhwe in a Ghanaian balance and say ye marriages mu ene ye hanom a nipa bebraje atum say eje se be ma ene be kire ti be ma ka say adwo ukọ no ukun ka say dada okase sorry okase yesi so for mama oba ko school okuta certificate obetimi a kirade ene sudi ku se me ma ho kirade me de me say de wo kan me container bia ma no wato fosu me container bia ma wato nton ne makakra ese so ba no ogituma na Edase mame ensasa oba no ogitu esese ofa kwan bia so emani kunu hu ni senti a esese wo ye de wasua ade se wo beye esese wotimi fa ekwan any means possible say ya asofo say ya awofo be ma na kasa ma na hunu say be ma de mi sua ye ni o efri sa me so me ye nipa an individual me wa me preferences me wa me choice. So when me wa me shabra me de babra asase so me bebo me nya bema but me ya wo ba enti me so me dia me pese me ye ni enti bema ma me kwan ma me ye ensese bema bia edi bibi biara esi wo ba bi kwan e was adwuma bia wo pese wo ye na wo nam so ede boa no se ne trosem na kase onye ne seso boafo no no onhwe fie no wontimi tete ne mayi ne ensese bibi biara ebe ya kwansidie masa oba no efri bema no ho na mom eno na ye kan no se ne wobusa se die ntia na ye kan se ebi wo a eye mema no suro omusuro de betimi afiri akiri aba omu pese abre bia no ombagi atom se wo ba so ye onipa onyame bon no se ne seso wamma wono soso akwanya se obetimi atena se ewo ne hyebre mu aba ye obi na afi soso emema ne be insecurity ti se de ye kan osuro wonji ne yiri ni na ne dodo na ye mema na wo mu suban bone won se wo mo ko nwuma mu a
na ema wo mo be ye adwuma wo ho no mo bi esuban bone no ema ne be adwuma no ma wo mo efa ekwan bi so efa wo mo enu nti no so wano so ne yire koye adwuma wo suro se ne wode ye wo bi yire de wode ye wo bi nua ba no obi de bi be ye wo no so ne yire enti saade a me yire men kokora saade a me yire men kokora na ama saade no emema ne bi esuban bone nti enu nti ana omo mpese omo yire no mo ebe ye adwuma efiri se oba no ba adwuma mu ho no wonim pa sa wo ba wo qualified wo self atasa me di adwuma yi ma no nanso wo se da bi se wo ama me wo ho kwan ama me ne wo anya nkitahudi a me ma wo nya adwuma no na wo ba so anani abra wo pe bibia akofie no na oba emre yem na adwene hare mu no na wa ma ne ho kwan enti emema ne yes ebinom yes aniema we mu wi a na afe wo mo de so eyi na besua wo mo yire mo enti me yire de me ma me yire nya adwuma adan efiri se atwitwa mini bia suro ayeyana tinaje se dodo na dia omo insecurities no eno na ma omo di ekirenti no omo decide say omo yire no mo because of say bia obi be take advantage of the yire just as of taking advantage of somebody else's wife. Yes. It's not just say so much of a man we and yen freti and it na ma bebre age atum say it is my husband who has to determine whether I work or not. Yen hwe he fa le free e man na ye de ye ma ye ho kwan e society na e ma ye sa e ma no na kan yen hye ana e ma na enimu ye value ntino e yakoye say because the American is honestly at times I na ye me ya ube hu oba bia oye even oye brilliant oye exceptional oye good work field bia nyame ase da de what na so now watena se ana abusuafo nyina agi atum say she has to stop working abusua me papa ne ade omo tena se omo nyina se uku se je adwuma de ene gya ne tena fie ade nti na abeka so be ye adwuma ene gya ne tena fie eye de nti na ma no so agi atum se esese wo mu gya adwuma na omo tena fie obi a wonyem nyisen enye yare me manyem me ma wo nyina ye nya mi cesarean da e we ka say obi ho ma ye ni cesarean obi ho ye nya ni bi me ye nya mi bi me ye madwuma me nyim bi a me de ye adwuma ekoba wo hu me na ma wo a me ni akola me na me koba hwa me ho ne ade ekuku hwa ase ni nyina ye me a e de mefo me ye de ni nyina so na me de ye adwuma ade ti na be me betime decide say okay I want ti ana nyinsen ti ja ye adwuma na betena fie ye hwe ebi wo hot my mema dada o ja adwuma betena fie now the otena fie akakra mepe bibia ma I will let you start something memo akokwan so me ye o say na ma no so na ye omo de no ma ja adwuma abetena fie obetena fie abo se be ma no yi na hia to nchen na afi na nipa no onya tade mpo nhye if it's a bema no money sika enough for say obema obia so dia tatade asiesie what says you the way you want to feel near when it so happens oba no onye there so family I mean who say netia e man pasa ni say wo kwa wade no eye counselors empenifo nyina say wo ba wo koi submit to your husband na wo kunso nye den and no Inti no yedi sa again a confuse a woman's weakness. Right. Inti enu na eba ne sa na just say what ya or say or succumb to whatever the husband will say and then she will stay back and then sit back. Forgetting say Oba has a lot of needs. I don't e ma be brief she fie mpo sin se nia e mema ebinum e hwe fie. Boso me so a wono na okoto toiletries. Wono na wokoto eye toiletries na mbi so okoto toilet. Edi abefie niama bia efie behia wo to ni braces wo to ni panties wo to maye we fi sanitary pads wo to ni nyina ato aduane so what just I won't be sunny kun dama bosa me ji say to sometimes it is so irritating to the men say oba ni bisa ni say oh me peska oko bisa ni kwa me enye ni wo obisa ni say mi peska edi agoto say bi ebosumi asumebu mi nzenti ma miska nkoto mi pad she would think say mi akasa mi nya bibi eye toya enka ebeboa me etibi I think say wo ba bia na so wan kasa no so no wunya sa adwene ma ho. Okay so mama a lot of men that are when you know
ebi wo kwa anya yire enuru yire no kwa bi wa girlfriend o se je adwuma minim krofo obeka say be ma beka che say free ba bia wo no me fa say bia dipa no sua adwuma oya adwuma me fa so ne nyina wakra ha ono be ma no ya transfer na bia me fa say kota kwa o se je adwuma na wo ye nebra honom be pe bibia ma waye oba ne be ko no akoka onya bibi nye na afi na be ma no say de ene say ware ne ye ware me de say me nyeska utubo so oba ne tete wasa na brabo aye waste ye ka Joycelyn obi send me messages here. I was Joycelyn was mama massa pepe na wo boso no so oni be mate o say they are dream killers they are destiny destroyers obe say wo hu say ade we dey see wani so a onimpa say if you are if he allows you say wo be yes adwuma na it will bring out the best in you e be ma wa no ho aye fe e be ma kwase ebu a wo bu no ontimi nya ho kwan sa etinu aka wahye ye hwe nipa no onye den ye bu say o ye pese ntokwan so be si fie ensem yesi ye can say we are not saying say if you're a woman at home you should rebel against your husband. That's not what we are saying. The person say you should know your rights. You should know say you also have a God-given talent, a God-given gift. And I say whatever skill you've acquired, say abrabom bibi a washia bia no nyame be busa ho asem ade a wode ye how well you were able to impart on others ne ade nyina nyame be busa eti ebusa say se koba ne saa se nipa no niku say jejuma obeku baabi no tension wo ho no be 3 months be ma ne your bank kasa ne nyina ne say waka kire ne yire say ne yire nya adwuma ne yire nya adwuma de a wone ne kasa eti obabi wo ha ode amemene fi ode su ene jani position to ho no wa be fie exactly for omo nya den mame asabna areho na obusa questions bebre so value ayen value ho and your society no and I said it is all of the above together. If we say your society to me a place a try systematically what do bro somebody now who free party and office asante me asante ni pure father mother pure empony me sure so ma me ko train plan bando line obe I try well yeah the culture yeah the religion even religion traditions and place it the power the vision the dream the dignity everything that a woman can be or must be, yet we have placed it all between the thighs of the woman. Between the thighs of the woman, can you hear? No, here. Just say, Obano. It's in Nana Bema no better, and no surpass everything you have as a woman. It's no suiting you should stop doing everything. That is a dream. Yeah, you are not supposed to pursue your own and as your individual career. Yes. Then you should pursue a holistic and as a total career of your husband, your children, and the family you are supposed to keep. Thank you. Thank you. Can I be mention him? Who can we Medawase. Enti wadene nyina akoshe obano na hem. Enti ya timi kan ka kire oba se. Wodie kitchen na be there. Wototu a etwere be ma dem. Oba totu a etwere be ma. Just say de wo be kwakodru wa brabobu bia no enkosi hwe wo de be kwakowie obi there. And so now I ask and to appreciate you, no member, you know. No member, ya mana kwa yes, just a wabadi, the place, a kitchen, and if ye, and then colashe. So my mumma ye, and oba jaya juma, oba nye juma, let's oba wufia, why munchre and moi kakra womb. Now if you munchre or house kakra, yeah. Me dance. Enti ni nyina akosi sa na ntesa so obatimi give up ni dreams enti e man bi won and ka omo betimi a fight for themselves omo nim de omo kura but society no pressure efie busua ense omo ene ayinti na wa brand ho ase na wa yedin na se esunsunso aso ane sa obati fie no wanya adwuma obenya mre amane ma atumi ahye mofra no ewo wo made yiem atimi atete ne ma ane but yankan hunu se
Woba why you frustrated. Woba why you depressed, stressed out. Onim sa ade we na nka me pese me ye. Na me so me de bu afie. Na so ya kana hyenti. Wa betena fie se wo be hwe ma no. Na dwene en na ho a obetimi di atete ne ma no watete wo mu ye. Na je se ne humponto no. Ne humponto no oni adwim fire. Wode tete abofra no. Enti sam housewives na enya omo pemu na omo pese omo ye housewives na emu no eye wo hyebi ene autocracy emema nhye so ma ye se nyame no mo emema bia ye se nyame no mo e wo fie a wo mo ka obi autocratic obeko akoye djuma po anajo na ogusu na ba ne ha say ha member bosses e wa keta mo po eso bia ne yire ne hwan no akasa brafie ntem eso kama oban trans so oye djuma kaka na popo obeko no na so mensi asom na not in base no one na say za adwumutie be no de betete nkola no obeye nkola ne hey afi ema nkola ne nka ma me ni mpo anim na wo mo ahase so wo mo tisi abontinti most often wo be hwemu no be ko search homes na mafra na ye mo nkola abone ewo mu se ma me wo fie ne je oba ni wo fie na so oni anigye si be ma no fele se that quality care na wo pede ama ne mani o be ka se be oba akra nya adwuma no metra fie wo be ma wo betima ma oba na je adwuma na so otimi nya adwumu fan tete nkwala ye hwe emema bi so suro se na yire ko ye adwuma wo ba bi te se omo yire no ye adwuma corporate yi ni ade kap de o fele se oba yi enkofo be pe no ene ba bi a me ye adwuma enkofo yire no de da saa na emema no bi tai ka enkofo yire no de da eno ase so fuku chacha wo se gospel musicians bia ene o se de tie omo kunu mu be so omo be ye ne se omo ye gospel musician enkofo ne omo da saa so fu ye omo se ye de ni tu kwa ko ha no mo ni ade bebusa o ma yire eja adwuma so metra fi obi ntimi fa no fi oh obefa man na de we now say no mom na me man she da nya anwe hu because so you why dey so yiri nya adwuma no ntra fi if you are comfortable hotel if you are comfortable hotel be hotel anu kwa no ama ne breast on fa nya nia ode eye no but hwe me man kan hu say nyame adua aba papa ewo ememu enti wo sesa abana wadua ne eso ma wo so be man wo ti su bi na o man so ati su bi edi enti sa wo kan hya ko ne ma hwe Mark 7:13 also you have made the word of God of none effect because of your traditions traditions e je say ye gidie ne ya mamre ne ya mani ni no ya manyame asem ade kura se nyame ma and na make Proverbs 31 so wo ba ankoye dwuma mfa ne nsanya you esa wo usuro o se mo ba ankoye ene woni ama bi no ti but ye hwe e ba sa oba ne be man love life where the woman is not herself the love language oba ne be man love language omo love life where the woman is not working where the woman is not herself because obviously oba bia onye dwuma bia oni peace of mind oba ne ni peace of mind wo fear one ni kukura ntemu na fefo kwa wontumi nkobi se wo nyanka die nkono so betubi ahya wontumi entobi edi ensem ebutu fie ma fie esei etumi kwa dia warijai empo eba ema be ko omubufu pa yes omubufu ana o se akrebia no worry me no kitu bi no buafu o worry no na she was okay but identity na wo shene so identity na woman wo money and be on her own self adina woman ye ready dey dua ne mu ne empie na mom wo ka adoma chede ekita ne na ahye na wo no enije be na obenya me se etumi ye ntokwa etumi kura ema enkola wo fie ko eko wayward because adin enije ni fie eso mama ye hwe emma bi person mo pursue career eti bi ade ko person ye no eso person ko hu school kakra ni ku so manenko e o member bi wo ho no person ono ye ne diploma o ye ne first degree o ye ne masters o body doctorate o ye ne bibia eso ne yire de she should remain at home and be doing your new man as I say you are we are oba trafie wo na eso wo na hwe kwala no na me menye we ye mu se wo sa oba ekosukua ana oba nkosukua
and then effect oba opeso ko school so when timi anko effect be timi ya won so na ye long term say aware ne empo aware de enya yi say ebetimi agina ye say aware oba bi be ma bi ma na yiri jai adwuma o ma ne jai ne suku ko say osuro ana so ntrafi aware ni gu a effect be na betimi de aba oba ne so boy me dance mame e di sunsuaso bebre ba de de kan aware no affect mo sex life sir ani if so oba no otete ewonimu oyaw ewonimu and give you of herself until me give you of herself and to be seen so no pakosi na want she what killing the libido what onya orgasm bibia dead o say and have libido there libido there miss libidinous killing the libido orgasm onya bi and one say nti onya that satisfaction that was sex na nji wo fie nti sa oba no o ma wo so peace of mind asem kakra bi na bu afu hey na entokwa wo fie de bia na efie nye e de ahokyere yakana hye e de ahokyere bre man no mame e man bi ho kyere mo to the point say sebio panty share me say e bi mo body scent onya roll on po for motor body scent the panty atete na onya sika no obi brazia because ni ku amana nkoye adwuma ni ku amana na de ono be bi wo ko no na say di dwaba o yes mini bema yo be bi ho no na say di dwa mame mini bema nwa wo se magiri na wo fridge na tibi na fire mini bema wo ko adwuma oyi tomatoes na yire de be ye aduane because na yire nya adwuma na ono na odi sika be fie wa kan tomatoes na wo fridge no say eye 21 pieces not the bad into wo be yan kwan ya wo be fa 4 wo be fa we se wo be oba so a wo be check ye hu sa wo fa ne pepepe enti ade ho kire adwendwen eba ema yi so na awie ye no kra lead to frustration stress me ya sure say na be a wutie bia no enne wankasa wani be wu papa if it's a tell bi kra na wo kra adwuma ne de wo ye bio na so adwuma na wo ye no kra no wo dwe say wo ye adwuma ba asem be obi nim de da be wo e bia na wo adwuma kra sei e bi kra na wo wu na wo yire tifia adwuma wo ho no e be de na wo yire kra timi aboa enkwala na wuja wo mo no eti mo ma nya adwuma e man so hu se enye be ma na be ka jo se ko ye adwuma sa na ko ye adwuma ko ye adwuma ma mi ko pe bibia e ma adwuma nya de ko pe bibi na ye sa bere ye duru so wo ba pa me pesa won so wo ka bi fa wadwen bra be me na ho so ka bi so wo fele se bibi nti na ho so pesa wo yire be ye adwuma e no kra da bi is it your place to determine whether or not a woman works number no de wa winim dada 0302 216 561 and 0302 216 562 sana 0268 499 347 winim numbers ni nyina dada tina me judi what I say fra me na so fo adwen kire bra na ye nyina yentimi enche nioma ni nyina kama ye musa eye bema eye wo na be kire se oyire nya adwuma na sama nya adwuma hello yes anya sister ma hu ani asi wo dia na me nipa nya me shira papa na aduma wo bi transfer mai me so be da se papa pa mi ma mi ba ku Holland program fa ni ya kuro pop e fa ma Rosina wo ko di heka wo be di fufu bi bia be di Ghana ko Holland di hek ko no be ma bia di wa yo mate wani ansi kasa asam na mo di atransi nem e hu hia ma Ghana papa na je se si di Ghana ko no wo ya be ma na wo transi na wo so ma ire nya aduma dia na e se wo kasa mami yebwa ye mi kan say o say abedi no muka say titwamini no osro ya da o say muka ni say ai titwamini no osro ya na ese titwamini bi osro ai anu dia ma ni nya ba du kanu wo be manu ati e tena so oti no muka say sa na tro bi anti no say onu dia sa no ye krofu yi anti say osro to bi be li
And you say, I would do it. That's the only part of the Muka or plant to crowd and say, you don't want to be my idea. And you're very dreamer. And you want yourself to men travel. Okay, not one to away. Oh, now, I mean, person, the Okano pa, who could saw my own judgment to the Atanaway. Or baby, one was me could saw my minion. I'm a favor fro. Hello. Hello. Yeah, Beman, I'm Patcher Frost and Akasa free. Patcher Femi could you make us a free tema? You're back with John Patcher me into your way. Okay. Patcher, meet City Obano. Eye Juma Ewa Masama. Ya worry. We Jamiho, Akotina, Nestor, no one Masama, Recocana de Asamaba. Obaneja, Hakotina was store, no? Or no Nestor, no. Aha. Ewa Amasama here. Ewa Amasama. And I'm what's saying, Tema. It's a tema. Okay, boy, yeah, Bane say. Okay, Mijima Bese Kakra. Na Nestor, no, so not a good so called no Okoshe. Sisi no koba echi no wakoka ho minim se mesika se me ko fumunti na esa emba no ya mo tabi ma yembe ma no so ma triska aware no aye no ha de be man ba cho we de asama wo kana re hu ye na mo ma mi musi wasam kakra bi na yi me no baby a wo ye adwuma no ene amasama no distance no ene sika sam no te sen kakra. Oh, me kase ni se kase de fisia ko yi but sika no nya no pon fan de busia no ono ko no nyeska na odi na me sa hwe ono ne me background ya pa nti ya mo kaso amon kan ko the other side so kakra makamba emba sa oyire ono no na ma wo je adwuma na would have a human dear said ebese basisia no masa pick up me sika sabi ko tire sesesi ono wo ye adwuma so omoa wo bi no omba fiempo oma fiempo ene de ye bone ma no ye bone ma say ye na ebia na obi o ha na adwuma a wo ye no no anim say ekwan no baby otene baby a adwuma ne wo no ebia mu twe da bi o ka so obekwa ba na yesika sem na no kra no obi a wo ba wa afo de na 3 days bia ana se bia 2 days bia me promising ko be bia metiano transportation in and out amano enso so ma on fi me po. Oh, I hope say utie oba bia ukun eho be kire wo ukun kire no na se wo hye na ni na ya de a na sa oba no hye na nim nyansa sa if you say the woman say to da bia na nyame kura de so wa hwe keke be ma na fe kura na oba be peja opeja wi ade wa ye nintin wa so bo se wonnya nuonyam po wananim ma me fa foforo ye wi abe me na ekire no wa fam ne yedi nkomo why hello good good evening oh miss Hana what is saying ya me do better credit ama me and ye meto ama pa what say me that yo miss Hana mpacho first and aka say fe the friend is very me kasa o kaso yo anze beru ma me ntie o why yo ene me ntie mu ntem na mom me tie kakra about me shemaso omom pese omoyire mo be ye adwuma be ma bebre wo ho a omo no ohu ni se oba wo sika oni ni yepe anase oba ni etimi di ne ho so se me so me de me ho ti no pese o depression so ma wonnya adwuma na okotwempra wo baby kra wo hu a watimi akasa o ma wonnya sika na wo so watimi ebo su se wo so ye oba ana wa hu se wo de wo ho onu ankasa hu se okoba da bia na wa ye mobo na wo tre no ansa na wadidi emma mama ye mbo ye ho so na ene emma mpedwumasia no eno na wa boso no so betina se 3 years esu adwuma na 2 years onye akwadwofo traffic mu aton adia for 2 years 1 cedi fa so obenya no eyadidie nko a sa enti be ma hu na o se wudwa se san ono na wa se wudwa no enti ma mama yensi adwuma na yenja fitire ene we echina we ntale nketenkete enfa nko si hwe oba nyame hira papa me da se why
Aha, for hello. Hello, mommy. Good evening. Good evening, oh, Miss Sweetheart. Now, but your first and I can say, yeah, from Akusa, I can say Fadenta. You, Akusia, but your mammy, why? Let us small candy. Master, no more can a pepper. Hey, what's some one? Master. Hey, boy, mammy. You see, the neighbor man say, ye, I am a man, no course you could be standing. And I mean saying, ye fire, who now you know one son in coffee, or coffee will be stand for any dear. It is a young 19 in cinema, and said dance the dinner panel who is surviving ye, but the dear moon now but may endure because in Tanka Hanka crave ye. Yes, honum, and an instant of a sending to quine call, now men call Waka no abutry, ye try I need ye. Baby, I cannot demake on a brow of South Africa. The cover by try so. Mr. Honum, means saying the best 6 months. The way I saw two to quine, or quine for good Dubai. Them just a business trip. I didn't mind. Baby, I said, so no buy Neko, or bear extra plane ticket to Dubai, South Africa to Shiano, meaning or ba or two kind of baby or tremor bit in my ears to Honum. The friend of us and no pass in the store by Tunkushiano, no Kusha. Baby, I say, the senior maybe Millennial of Anina. Ain't why? Kwasha sa obano intimation ni status na some no do ban na any status with enyema for food na me hu ye why only obi twin plans and so the na your status oni obane kasa so be san ko ware obane o akoye omo tradition where the na wo kwa ama no na me bufu ye na me bika ne se no oni se no be ya anka de no ko fi ko hu me busa for anan compare the the first thing o ma me about it ena me wo ye watan na be twadenta and I behind flat for her money. No, baby. And I'm really not crying here. If we talk about it, which will be our bonus, and then we simple minute company and media. I want you to know why I will. That man, as I say, no answer, and watch my own yes, can go in it. And they say, I'm here to come on. And the incoming witch in the young baby. Incoming witch, young baby. Mama can there no come many be share money ya de papa. All right. Oba panyamisha why? I hope so ye adwuma. Nsa mi so me nya adwuma mi sisi. Kope bibi o me adwuma de nya de. Kube indomie ede banku na abeka bibi ya beto. What you say? Tipe bibi nyamisha. Medasi. Hello. Hello, Bemena. Pacho first and aka sefin. Le pacho ye frame Kofi Abraham me kasa 3 Pete kakraba. Yo, Bragofi, Bacho mi enti why? Ai. Nia mo kami na no bibiri ewum. Na nia mi nze be ma bia o pese ho kire wo. Ana o hye wo yire se wo nya dwuma. Ne mo o pese mo ho kire in future mo nkwala ba mu na o mu nyina poliya. O pese wo yire no wo ye dwuma. Wo de abo na mema ne bibiri wo a enkrofo yire ne se nia na ye nua ba ne ka no. Ana moto bi a wo tunti no so ono so wo be fa ne de baba me nei de wo mu no se emema bebre me ensem ba manim doso emema dodo na wan wo yire nom kra ye adwuma na me ane pa wo nche wo se be me na mamisika kakra mfa nsem adwuma mu a wo ma ne da enso na o sa be makro na no wo be hu anu a sho ba bi dwa sabe makro na abeti no akoye store ama obabi be makro na abeti no de otwa player ma obabi ko abrochire obi anka se ma no de bia de omo ye nyina ye papa wo ba so yire nya kura nti a wo sika wo mo wo yire ketua kura me mami nyina no se babro se oba ene bema wakam nyina bomtuma ye ba wona ba ko etini ye me bema dia obana dia sa obana ye obana dia ye me dia sa etisi yakopon ya dum na munyina odoso ne akome ni no ma bebire ho a mema ne bebire ho a enya na je se oba do ye na je so oba wanu atete o ba wa sha na anya na dwi so oba babusua wow oba be bua na o ma wani ade awalim ana se atetena oba e be me na nyame nhira wate me da se aya no watu nua mema no fo efiso wo sika fa hwe fie na da chi da hia da wo ho
ebe hia no no ba na sansa oboa no oba na oma wa enye ne ya ebi ti guru medama sesa enti ne ho ba kire no no ne yire hwe no hwe ni kotodwe ehu papa se papa ya na betwa yesi kaise ne ka wo ska se nkokọ da ye me fa last one na vfc hello bebe na pacho first na ka se fe pacho se me kwabne du me ka se efi achima prade odan side achima prade pacho han mi area yo bebe na bibia boko de yes Adom ye de nyame ase me pacho me enti why de me pese me kan se asema mo kano am se mo yaka one side mo kako emanu man me anu na me won kan mo beria ni mo baby a ni ku ko ji aba me fiama no na odi ye adwuma ma sika ba ne nsem no wa ma ni ku ni du na ni ku hu se asema de oba na eyi ni ntinu ku o ti se ne oba na kwaji profit ni da o se ni ku kwaji sika ma no onye sika no yere o so bo ni ku no che so o si da o ba bi kra de ta no kra oba ma no hu se ne yiri e si da o ba bi no na afi du ta ma ba no ba ji sika no ku no o se no wo galeria so ho o ku no enti bon kano both sides onu so ku ni hu sa ayede ya ana na eso ku ni hu sa na sika okwaje ni ye sika petwa so na na wo ba ni ho bon kano both sides mayen onka oba bi wo ha okonye ba bi fi ade we ofiti be ma no ko avre ho all right both sides bon kano both sides enti na je say e man ni bi susu banti enti na be man no be ka say man ni nya adwuma no no de ye tiase ba de ye so ye pese e kire ne se wo oba na so no pe bibi ye mentra se me ku se ma me nkoya adwuma sa na me ka ene ye nim se ma ni bi ho mo nyi suban kura be ma hye ni dwa de obe ya kire no wa sumpri ne to agu ba bi apu ne to ene ye wono ane se wo ko obi akura ne kasa kura wo mfi ti no de ye wo ho but ye ka won so anka mo ye papa no a wo mo pem mo anso wo ku no mu so wo mo so a wo mo anso fa wo adwuma nya adwuma no e wo ne ye ka so enti ka mo kana both side my mate be me na nyame hira wate me da se ma me family last final last na fi emphasy hello Rema Bakope. Yes my darling vacho first and aka se fe amwani fitani o me frefia sama ngesi yo afa amwani bibia boko de bibia boko ye de nyame ase me sweetheart vacho ma yentie we de ma minti wa pam for mo share wo sa na me mo ba so pa na mo program we die superb amen nyame hira wonso baba ko aye ma me Debra fun Deputy Chief Executive. Okay. Ana yebra sintuma boadi. Deputy Chief Executive. Teacher. Teacher. Ahanya politics. Ah be che. Oh, David. Okay, yango yen. Mami da de oye. O program ya bi no oye. Se woni mi no pa. Ne awo kan ye no. Me bra ba ko ka say for both sides. Me dia me match ma de dia me kan say we ya bema na so worry na bibi won sama make sure say eye wo yire obo mo no so ayi bibi so because say e bia no no fan ko for you no to no so ni te bi oba no so bi obi so ba ko fa na no ayi big mistake e depend wo bema no e san say so bi so ama yire me ka say wo sika what to car na de ama na so wo ye wo ma mo ni mbere wo juma na wo so wo ye no ne mo so o ka se bi akoji loan no de ama ogire no na wo depending on loan na de ama ogire ne de ebedu ba bi no se bia na loan na akwaje ye no wo ni wo se kenim a wo kro waduma na wo ye no wani mbere waduma na wo ye no wani mbere oba no me de meka me ye bema kemi aya na mema no ye bu ma ne kwate too much sorry to say this on air nyame hira koso na time ni nyinam de ama wo ba me hubi eti mema no mo bi ntu na mo ye minima boy bia our first life ana me madam ko ware no ye juma bank ana o se ge no ko bi so amano so to no yo bi ma na mu na juma no ye first light wo meka oton eye ice water ana e wo ma no ata to ahwede sika na onya wo mu no eti boy ne tiafe enne waton mo anya sika ama boy ne pon a lord ne ka kofa no mu ko fi no akọ no aduana ma no e de na efese eti mema no mo mi anyina pi ni anya se ne show ma no ana ye kutia yen no so bu oba so be bu
na me ka no Yami won sha wate ahi na person odi wasase so efi ahi wo de ka kire me na me ka kire nyame ma osisi anonfa be 900 nka ho oh ene me pebebre ra me pebebre o pebebre o nyame de 900 years aka ho fi ho wate wo betena se ache wo bepa nyame che wansan no waku nyame wo sha wate nyame shira pa edasi ene yemra hanom na afi yenkeke hu si ani yaba studio so fami emema ya kan bi ema kan bi obi aka ne de bi se ni sa na ni ku de ye no obi se ni ku shia no ye adwuma nenso nioma be ma na ye sisi an eye ne ya ohu ba bia wonfa nipa bebre efesi sa e de na abeka kire ema titiriwa wo mo nam sa situation and I said ye menu be ma bi kan no se yen kan both ways so because mema ni bi so wa truly otimi kura ko jiska de mo ba and no kwasema sema e kan e true pa e wo ba bi wo ha ma me bibi ade be me bi e be hye oh sika bi ade bema ne bi e be hye eti de bema ne be kan ne se gya adwuma ne mu ne betra fi me ka cho se DJ bi o ka che mo se maame me yiri kosua hairdressing 5 years we hu owi o kosua ade pam 7 years we hu e chiro be ka che se he oba no bo mi no be ka che mi o se maame ba cho ka che mi ku se o ma mi kosua o se o ma mi sika ko to kosua ena me ko kana ni kunu ni bu fusa na afi ne hu nyina wo so se maame oba we adwuma bi a wa ye kura we hu so wa ntimi anye enne afe no ba be ka say okosi anan won't forget it nyame anim nie be ma ne ka chense se de oba na ye kuranti ontimi nware ne biem ene waja no aware foforo edie ena ba ka kire omo sa situations im ansa na be ka no me dafo betimi so a check me handles nyina me videos ne nyoma ya me di gu abontin nyina ewo me TV CCF TV me singles and married nyoma me kire ne nyoma ya me ke kan nsam a wo pese otie nyina betima a check ne nyina o CCF TV on Instagram, CCF TV on YouTube, CCF TV on Facebook. We check in wo honoma onsa be ka yempacho follow, like it, na comment it, na ni nyina na share mpacho na hu ya me pa follow, like it, na comment it, na share what I say na nyina na afi bibia ntimi enko yi ankasa CCF TV all my videos okohonoma onsa be kan nyina nyame wo hira so mame ade na manye ade na memanye me dase ti said they now ye walking ampa emani bi suban boninti ena emani bi etumi si aginaye bi sa emani bi ya atoto dudu adwuma na wo ye no on fa sika ni bi ma mebo afie na emom wono wodi sika na etoto eniema se ne ye kan ye bisua ehye kan se wunya ade a fa bra afie na ka de fa ma be ma no enu nti na nka enye trimupone ade ne nye sika ana ahunya ena na ye kan so sana enema ati ase nti no wo oba eye adwuma oprise ni sika no wono wode beto ne ma ma ne na wodi aya no ho sonsonche won dwini efie ho to ba wote sa na wo ye sa na sika hye na wadwuma sei a enya de abema no obesa ma osika foforo ana se obema wo kwan se koye adwuma firi se adwuma na wo ye no ho faso biara ede bre no ana se mofra obabi krampo school fees kra no otimi de kotontoma etwa yi ntoma ekwa ayie na ne matifie eso wo ye adwuma enti sa oba say de eden na be ma de odew bi akase ye adwuma enti ampa eba ne sa mesre se oyire esuban senti na onpese o ye adwuma frɛ no na yankasa nkyere no abusuafo ne ntrance mpefo ne ntrance asori counselors asofo ne nkasa ema ne hu ehu hia se de wo ye na beba subeba abusua no so mfaso se ne twosema kan fa ne ho se wo ye be ma ne se soboafo no na afesu mema no so nyanti ase prekope se uware wo bi a sebio na won to ne hyebre na won to ne daye so enti ma ne kwan na de wosoro de adua ne mu se wono so mra ma ye no won tu menye ema ho manfaso ema wo ene mofra ne nyina yen nyinara yen nya entiase no
prekope se enye ema etna bia ene ejade sa na ema susu ntumi nya hwe agye se empem ema tumi ya ade bebre ema wonyansa ne nimdia wo mutimi de ya ade ede bu afie na ede enhiraba ema mofra nyina eho towo mo sa wo yire ye adwuma wo makura ni je chese se but of my me so said okay I think say the same nyame ani me ma bebre so ye adwuma mema ni wonsika o ma bebre o mo ye adwuma mema ni wonsika yeah it's true wo mo mema wo kwan bia so that bia no I said you o na ye adwuma e bia no de yira be enu be me na okay said adwuma say yire ku said adwuma say eni o ma bi ho no ma enye bi o say wo pese wo punish wo enye time ahwe me de bia be ma wa ye wo bone no time na adwuma say ne sabre na obekire ne say odo say ne tie ubema na ni kura wu e ma be ma no kura no be bia tete na nye time ma wuku hu a kire no na be waje so be show no eno so tie ka ne say wo ye be ma ne so nye ska wo yiri bi obu wa ta ko wo ska no obu wa no hwe ta ma so wo ska wa mo ne da wo fi ni da wo be bi titi ni wiri mu a no de ye no bre no ko no ba na wo ne ma foforo di a chenchi e yesa sa hu kire wa wo ba ne so se ta ma hu gina ye wa mo ame etimi hu di eti ame sa mo akura no asa peja de o mu se aware bebre wo hono mu a aware no enwu a no kwase me wo mu se aware bebre wo hono mu a aware ne se be ma na adwuma akura ansa yanka aware na gu no kwasem ni bebe bitimi furu kosoro a hu se bone nko an odidi ne yire no etu oba no waye bita na de wo mu no se wubu yire kwasea ne se oba no ne bufu no kasa aye adwuma de obeka bia aye adwuma okasa wa adwuma nse wa adwuma be se if the Bible says wo hye wo yire ananso wo hye ho kafo bone a wo si ompa yebo akwan esi eti paye bia obebo bia nyame kura wontie eti adwuma papa bia wo beye bia wo bia kura ntie na mum sawo ye wadwe so obeye bibi papa de amana ade nti na wo adwuma nkoso wo adwuma be koso eti esre se sawo so sawo adwuma bo wo yire kakra e ma huhufo man kurasefo na wo de onye sika yes abre na adwe se wo kire wo kun ade eti na wo kotuto ne mo bo okura na wato na afa bonten no da wode nnafofo eye bi obeko bi e na onam ha ade echi onam ha just because wo se ni ku adwuma sei wo ye kurase ni wapo okun wapwa poba be ma na ne wapwa po ofie na obi ehu se wo so ani abie man ni wo yuku bone saa nya wadwe se mi di ni bone bibia ni ho betimi aye ade me na me de me ho me na me de tubo so wagya na saa na be ma not won no hwe nyame won hwe saa nyame anya wadum yare kesi abekwa kofa ba no ebubu se kiko eho na nyame asa pagya be ma ne bioma sa gina ho efise obi a sa wo ye da wo ye bone kora ne se wo pa ho achi pa nyame chewa wo de chewo na sa wo pa ne chewo ye obetimi asa reinstitute ama de na wo no benya kona de bro sa eti de mpesa me kire ne se wonso se bibi na wanyi ukunkura de aye wafache no na hwe no ebra ukun hu a kire no enye sa abre ne ma be maka banku e ma na munim mani mie ye na mu de mukun hu kire mu a mukun hu kire no a ho na ama ne ka banku e ho na ama ne kodi dwa ho na ama ne si nioma ho na ama ne twitwi nioma mu ho na ama ne pepa fom e ho na ama oye bibia wo pese wo ma ukun adwuma ta ma ukun adwuma no tama ukun wo sika no manadwuma maame bi de tu mi safo na me remfida wo se maame wo kwa ware no se ukun ne ho kire no a e manadwuma nye tama wonye sika no sabre na manadwuma no nye na be ma ne hunu se dwuma na de ama no kire odo a wo de don na emum se be ma ho kire na no ne self esteem no e ho aka enye ho no mo ansa na wo ba be kire no oba bi timi no aduane no te ho no ne madi o ma ne ku bi ni wanim guase o timi didi na ne ni ku ti ho no hwe no obekwa papa ti ho no aduru so ne ku ne yire kura beda oba ba gi ni sika se be me na gi so wanti ameka na no sika na busa wan fa ma me de nya de me no beda wo ye kurase ni asumesi uko asha wo line no ko ye ho na ko kwa kotua wono ti fie no so de ai wo be hwe na hwe no na yire ho hwe ni yie tama ukun woni bi no sabre no na sumno no hu sese sabi wono no jimi ya no wo sika no hwe wo a wo de wani abie na ma fa ne papa ye oya Bible says obi ya oboni a wose odi papa ye etua ne ka edane jasrama na gu na tifi ehye no bo so dwen ho na ko da ho sa no abo sa awe boni a me de ayo facha me wate me ye oboni se me nye ska man hwe na so me ho kire me wa hwe me kura ma mani ewu ye ukun sa na ukun na wase na nyeta ma hu so ukun wa kire no eho na oba bi gbaboso eho na ohye nika deda tama ukun ni hwe wo pa ne cha wo ko bebe ho kototo
and then who so could be after na ko cheche ho akere no wo ye kurase ni hwe be ma ni yie na be ma ne kuma ento ne yam na bone ode yo enso so jafa ngu na tifi wo be ma nso a Bible say wose de ode bone etua papa so ka no bone mpani fie da de wode bone wa ba papa bi etiti ne bawire mu de ahwe nanso wan kan sa papa na ode ye wo no na wo be sori abaye wadwe so wo de obedi oba ne bone no bande ne se gunatifi afa ne wahu ma wo ho ofe afa ne wahu ma wo gina wo na so afa ne wahu ma wo woto afa ne wahu ma wo ko atwitwa afa ne wahu ma wo mapo usisi a wo yire siase sesi a wo yire kura ho nya febiem to ne na nyame bebu sawa ene se wo kire wo no eno behu na yare bi a eni adru na bebo na afa ne wagu enti sa woni obi wo hono ma wo so hwe ne yie ne hu se nyame ne de na chew se de otie bia na hu no na akose ne pe time ma bia wo hia no kura na level nuru ba bia be ma nei na level share de nuru ba bia oba hu mobo ejeje wo baba se tempa boka ho ene nyame pagya wo gina ba bia afa nkire ho nko a etie nyina hwe de wo mpese wo yire edi bediu emfanni no de wo mpese wo ku di bediu emfanni no obetimi hyew ba ko ani aya sa no hu se nipa ni ewu na de wo beye bia no nipa nye nyame nti nyame de oye ade na pa ne chewa ode mi de chew nipa de oye na de wo pa ne chewa de be chew na nyame anya do makakra ebe fa ho wo be wie kire na nipa na ya na dwe se obe retaliate kakra bi wo ba bi ebe affect wo eti hu se de ni nipa tena na wo so obi a ne wo betere bia ono so ne kuma etimi ato ne yam nipa bebre wo so Isaac Chumesi was say mami I'm watching you guys live from Israel Tel Aviv or say I do love the show because you guys make me laugh so much. Keep it up and stay in peace in Jesus name, amen and amen. I sweetheart yes you aje so ha Michael entry or say or the free Kofodria or say watching you live from Kofodria or Crossy. Yes, so yeah, so Anthony Aje say, Mommy, a boy say you say for Reverend Fashanimu, na for Yanko. Watching you live from Akuchi. I say I'm learning a lot. Ansana Akwesi Asumeni or say, hey, you are here. I said, hey, are you here to incite our wives against us? The program is good, but please address it well, please. It will generate into and then obi asuma say hwe oyiri. What's what you saying? What's what you saying? It will generate and then it will generate a problem at homes. Sweetheart, I no kura obi an kanchiro obi asem obi ahwe ne yire. Obi an so kanchiro obi asem obi ahwe ni ku. No kwasem wo say hwe mani mu ode ni man. Upo awade mu nsam no. Ebi kura oyira yedin so na hye no. Yedin mema bebre wo ho no ma. Wabu ne yire kwase a ekire obenya stroke. Oyire wo mfio. Iti no no wo ho asiesie no. Straighten your waist na DJ intimimra. Watching you live from London. God bless you for expressing our views. Bravo. Tommy Luchin and the way so eba akonoba bana asantwa osemame is insecurity o tone the person just say mema ni nyina hwe wo mo anti wo ho ase ja wo life mom we no osuro so bi agene yire obi say please going out with musician and having sex in there is peace in the house. And having sex and there is peace in the house, is that one too good? Please answer. I don't know if you're if I'm going out with if I'm going out with you know, Mami Abwa, is it the nature of Ghanaians? It's the nature of Ghanaians. I once closed my wife's shop. To go to school for 2 years in Accra, and they told me why should I allow her to do that? Because if she gets money, the person just say microphone or no post and or the free Frankfurt or the Abba. All right. Or say or to the shop if you say microphone say hey wow. Oh yeah, oba odi ni ko school we oba be ratra ko Ghana for ni konkonza
Ghana for some yali adiomutu I am my young consam as I don't know yari and Shraba Cynthia or say can I have your contact to discuss something with you please sweet me I'm in contact but so my contact here 0207 939870 0207 939870 obi say I can't have now. So God bless you, Mammy Pa. I sweet at once when Yami Unshra Papa. Yes, you any don't listen to friends and family to destroy your marriages. Nice topic, Mammy Boa. I thank you too, sweet. Yes, so yeah, that's sounds waiting me here. I say, I will not marry any man who will ask me not to work. Not after all my mom sacrificed to bring me this far. If he asks me to stop work after marrying him, I will choose my work over him. I won't accept that nonsense. Hey, Nyobio dede. Hey, and so there's no wedding. But the woman said talk about it. Manipa no ntiase. Maybe we are not insecure. Who said who fedodo. And you agree say who koyi obi kwa akopel any idea. And so which then more who say oh BBNC nothing go happen. So obejai. True talk, obi say true talk, jealous. And your person say jealous in the money paisa. Mommy, God bless you and your wonderful ladies for the awesome messages. And me Ushramu. Obi say all right. Ebrino. Every answer. Aha, and then the basis of mommy. If I want to ask kakra and mommy. Mommy can message kaka. Obi say mommy, please read. Thanks so much, mommy, for your program tonight. That was a very good topic. Many women are suffering in their marriages. Marriages are breaking every day, which is not good in the sight of God. How I wish every man understands the reason why his wife. I thank God so much for my wife. She's so loving and caring. I really love her. I dated my wife for 12 years before we got married, and honestly, I know her very well. I've been married for 13 years. Also, Ben or the free asing fusu and our we send me. All right, Miss Witakasa. Medema Samu baby. Mekan Bibi were judges for. And Deborah, a prophetess. So Deborah was a prophetess and a judge. She was a wife to Lapidot. She judged Israel.